Pozdrav svima, a posebno mojim pratiteljicama. Želim da vam čestitam sretan 8. mart, Dan žena. I veliko hvala na svemu. Ove sve fotkice se nalaze na mom kanalu, zato sam ih stavila. Svih godina sam vam sa njima čestitala 8. mart. Da ste mi vesele, sretne, zdrave prvo. Svim ostalim ženama širom svijeta također želim čestitati sretan 8. mart i ostalim pratiocima koji me prate svako dobro želim i želim da vam se zahvalim za sve ove godine što ste sa mnom, što mi pišete komentare, što me podržavate, što mi jednostavno udarate lajkiće, meni to puno znači. Hvala vam puno.